kanko watti aya temedere capanɗe joyi e jeegam o wi kadi wa huwa alghafuru rahim kanko woni yaafotoro heewɗo yaafagol kanko woni yurmeteɗo on kadi o aya koye suratu yunus woni ko kanko watti aya temedere e jeɗɗam o wi fallahu hayrun hafidan wa huwa arhamu rahimin fallahu allah hayrun hafidan ɓuri moƴƴude e reeno ɓen e ayno ɓen e hiwoɓe ɓen wa huwa kanko arhamu rahimin kanko ɓuri yurmede e yurmeteɓe ɓen kala yurmeteɗo allah ɓurimo wawde yurminde mo aya koye suratu yusuf woni kanko watti aya capanɗe jeegom e nayam andu ɗo ko annabi yaquba e ɓiɓɓe mum ɓen ɓay ɓe yaadi kadi bunyamin ɓe wi bunyamin ɓe wi baba menen fa layande oɗo kadi sabuna kamen wonno e rabita en to kamen soodano ñamete ton ɓen ɗo wi ɓe yeeyatamen desinamen naɓor siɗɗo amen joni noon accu men yaada e makko wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nazdadu kayla ba'irin dhalika kaylun yasir قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتون به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقا قال الله على ما نقول وكيل فالله خير حافظا ألا بري موجود إرينو بن وهو أرحم الراحمين كان كبري يرمين بن فو يا دمكره يتنب ɗeɗo ayeje fof ɗe tabintinnani allah sifa yiɗugol giggol e yurmede waɗɗo sharh on ko cheikh mouhammad bun salih ibnu uthaymin rahmatullahi alayhi o yanñi noon o sifa ɗo o addani mo dalliji goɗɗi go kadi fense ni ko honɗum woni mawadda ko honɗum woni arrahma وي الآية الثامنة آية جيت ربهم كيف قوله وهو الغفور الودود قنقل الله كأويك وكانكو ونيافة ورهيو ريافة قل الودود yiɗinotoɗo ma yiɗowo o wi alghafur ghafara hon woni mana ghafara o wi assatiru li dhunubi ibadihi ko o suddowo suuma buuma dhunubaji jiya e makko ɓen pakkatu jiya e makko ɓen o buumana ɓe ɓe waɗa ko boni surra ɓe ɗon hara o wirtali ɓe o waɗa acca ɓe ka ley ɗowdi ton almutajawizu anha yawtanowo ɓe ɗin bakkatuji wona surrugol ɓe ngol tun fiyota ɓe wirto bal yaya o inna mi muññike o mi nangitirta on ɗon ɗo hande kadi ɗum fitta ghafara mana satara wa tajawaza surri fiita wirto muññike fiwota lettu alwadudu o yimaakhudhu min alwuddi ɗum ko ittako e giggol wa huwa khalisul mahabbati ɗum ko giggol laaɓugol puy wa hiya bi ma'na waddin o wi ɗum ɗo ma'na alwuddu ɗo ma'na mum ko waddin yiɗuɗo wa bi ma'na ɗo hara ko ismul fa'il wa bi ma'na mawdud e maf'ul yiɗaɗo yiɗuɗo yiɗaɗo alwuddu giggol ngol no wawi wonde hara ko neɗɗo on yiɗi miɗo yiɗi ɗum ɗo no wawi hara ko neɗɗo on woni yiɗaɗo yimɓe ɓen no yiɗi mo allah subhanahu wa ta'ala o yiɗay o yiɗete kadi julɓe ɓen moƴƴuɓe ɓen no yiɗi allah subhanahu wa ta'ala kanko kadi himo yiɗi yuhibbuhum wa yuhibbunahu ko o yiɗowo ko o yiɗaɗo wano woniri ko o shakirun ko o shakurun ko o mashkur ko
ko o yettowo ko o yetteteɗo o jarnayi kanko si a waɗanimo o jarnayi no hani so waɗanima an kadi jarnama o wi li'annahu azza wa jalla muhibbun wa mahbubun o wi sabu kanko Allah tedduɗo mawnuɗo o ko o yiɗuɗo ko o yiɗaɗo kama qala ta'ala on Allah wiiri noon fasawfa yati llahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu armande Allah addo yimɓe himo yiɗi ɓe ɗon ko muhib hiɓe yiɗimo ɗon ko mahbub Al-Maida aya 54 fallahu azza wa jalla waddun Allah tedduɗo mawnuɗo on ko o yiɗowo wa mawdudun ko o yiɗaɗo waddun li awliyaihi ko o giɗo ko o yiɗuɗo weldiɓe makko ɓen waliyaɓe makko ɓen wa awliyauhu yuwaddunahu yiɓɓe makko ɓen waliyaɓe makko ɓen ɓen kadi no yiɗimo yuhibbuna alwusula ilayhi hiɓe yiɗi hewtugol ka makko wa ila jannatihi hiɓe yiɗi hewtugol ka aljanna makko wa ridwanihi e welaye makko hiɓe yiɗi yiidugol e Allah hiɓe yiɗi hewtoygol ka aljannaji Allah hiɓe yiɗi hewtugol welaye Allah on nokka tawata Allah yiɗiɓe Allah weltanike ɓe kankadi mo yiɗi ɓe wa fil ayati ismani min asma'illahi no yo aya ɗo inde ɗiɗi e inde Allah ɗen inde arande nden ko alghafuru inde ɗimmen ɗen ko alwadudu alghafuru walwadudu wa sifatan sifaji ɗiɗi kadi no e nder o aya ɗo almaghfiratu walwuddu yaafuye e giggol ɗum ɗon ko sifaji yaafotoɗo yiɗuɗo ɗum ɗo ko inde yaafafuye giggol ɗum ɗo ko sifa dan no mari sifaji ɗiɗi no mari inde ɗiɗi o wi ɗo wa atamanna law anna almuallifa o wi no welaynomo himo yelino hara nun o wallifiɗo ɗum ko cheikhul islam ibnu taymiya adafa hara o wattino ayatan tasi'atan aya jeenaya ɓo fil mahabbati fi giggol ngol ɗo wahiya alkhullatu ɗon le on ɗon aya ko sifiɗo fi sehilayagal sehil sabuna alkhulla ma alkhilla khalil ko daraja fayda ɓurɗo towde e yiɗugol ndi giggol ngol no waɗi darajaji alhubbu alwuddu alkhullatu wayde khulla on ko ɗon ɓuri hattoyde yiɗugol o wi himo yeli wa atamanna miɗo yeli attamanni non ɓen attamanni ka balaga ɓen nayi fayda ko suunde nde on tigi tanginaki heɓugol yelo ɗum arraja ko hunde nde on tigi tangini heɓugol miɗo jorti yelagol e jortagol o wi no o wi hara ɗum no wawno wonde hara o wattuno o aya ɗo لقوله تعالى سبقون لتونك أوي واتخذ الله إبراهيم خليلا ألا جوجتك إبراهيم سهل ألا ودي إبراهيم سهل يعني جيد أمودو أنتم جيد أمودو هرتينو جيد أمود لابو بوي وسورة النساء آية وني كانك واتي تامتر إنوغا إجواب والخليل giɗo huwa ma kana fi a'la almahabbati ay ko wonɗo ka ɓuri towude e giggol fal khillatu ala anwa'i almahabbati ko wi sehilagal ko ɗum ɓuri towude e noneji gilli ɗin fof giggol ji ɗin fof andi yimɓe noon hara on fof ɗon weldi on hara ɓe ɓurdi
ka tawa oɗa weldigal wongal hakkunde mon ngal ko wiyata kon hay ndiyam heƴata weldigal tawa hay ndiyam heƴata ɗon si hewtiri o winnatama ko khalili si tawi hewtal ɗon seeɗa ne wawi wiide habibi o wi lianna alkhalila huwa alladi wasala hubbuhu ila suwaidai alqalbi o wi sabuna oɗo khalil o sehiljo ɗo o giɗo ɗo ko on mo tawata giggol mum ngol hewtoyi ka nder suwaida il qalbi ka geeƴol ɓernde yani naati ka nder ɓernde hewtoyi nder ton ka ɓuri luggude ka ɓernde hewtoyi nder ton wa takhallala majariya uruqihi jilɗodiro ukki e ɗaɗi ɓernde nden ka ƴiƴanɗan dogata ton ka nder ɓernde giggol ngol hewtoyi nder ton yollike nder ton untike ha hewtoyi ka ndanka ɓernde walaysa fawqa alkhillati shay'un min anwa'i almahabbati abada o wi ala sengo dow ngol giggol ɗo wiyete khilla hay hunde e noneji jilliɗin few ɗani ko ɗon hatti ɗon plafond sengo dow ɗon ala sengo dow ɗon ala si ha onti woni ana khaliluka ara elanni ala toni ɗo ɗani ka giggol hattanta neɗɗon ha ka o wawata yidde ɗon ka hatti ɗon ɗon wiyete khalil ma alkhilla aw alkhulla yaqulu shairu lima ashugatihi yimo on no wowla fi jiwo debbo mo o yiɗi on mo faala on jatigijo makko welayɗo mo on ɓeyna majnunu layla jiwo gono wetano layla goɗɗo non jarri bora o yiɗi mo ha o feeti ɓeyni o feeti fen ɓeyna mo ni majnunu layla feetuɗo layla on yani yiɗɗo layla ha feeti on no waɗa wonde giggol feetinayi yiɗa ha iɓe wola e qissaji makko o nani inde on jiwo layla no nokkugo imo yahude noon ɓernde makko nde fof haqqille makko ɗen fof ko woni koye jiwo on o rewi o tawi woɓɓe no juula o feƴƴi hay o yiyali ɓe goy o yahoy ɓe wolal ɗon o yiideno e layla ma o yidano e layla o arti noon o tawti ɓe ɓeyni e ariɗo hono na julɗo ko waɗi juulide amen o inni oy min mi yiyani o onon o yiyanno ɓeyni o wi hara o yiɗirno Allah no mi yiɗiri layla no onon kadi o yiyatanola law kuntum tuhibbuna allaha kama uhibbu layla lama ra'aytumuni idan oɗo shair on no wiya o wi lagad takhallalti maslaka arruhi minni wa bidha summiya alkhalilu khalila o wi gad takhallalti a naati a ukkike a sokkike maslaka arruhi minni naatirɗe wonkiki no wonkiki sorori an noon ka wonkiki rewata e an ɗon e nder ɓanndu ɗum an kadi a rewi a naati ton no wonkiki woni dogirde an noon ƴiƴanna noon e dogirde an noon an kadi kono wonɗa e dogirde an o wi wa bida ko sabu ɗum ɗo summi alkhalilu khalila ko ɗum si inna o giɗo ɗo o wira giɗo ko ɓay hara emo naati e nder ka wonkiki sorata ton ka wonkiki hewte ɓa wonki ɓanndu ɗum fof wonkiki no ton mana ɗo kadi giggol ngol no e ɓanndu ɗum fof koyre ɗen no yiɗi hoore nden no yiɗi noppi ɗin no yiɗi hay sukuru ɗum no yiɗi o wi fan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam yuhibbu ashabahu kullahum
nelaɗo Allah on no yiɗi wondiɓɓe mum ɓen ɓe fof maɓɓe lakin mattakhadha wahida minhum khalilan abada kono hay goto e maɓɓe o ƴettali o wi oɗo ko khalil an few قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس نلا ما كده ورا ديم خطبه وخطب بين ديم ببن خطب ديم ببن ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا وما لو كنت متخذا من امتي خليلا حرم جتاينو goddo e nder mofte ande mi wada mo sehiljo gido hertido entim ko abubakar mi jettayno lakin allah ittakhadhani khalilan kono hadith on gasali o wi kono allah jettilan gido kama ittakhadha ibrahima khalila o wi idan abubakar huwa ahabbu an-nas ilayhi abubakar do ko o ɓura yiɗede e nelaɗo faade e nelaɗo yimɓe ɓen fof mi mana ko o ɗo nelaɗo ɓuri yiɗude e yimɓe ɓen fof lakin kono lam yasil o hewtali ila darajati lkhillati daraja sehilagal nder landama yimɓe ɓen fof hombo ɓuranma o inni ko aicha o inni ka worɓe ɓen fof hombo ɓuranma o inni ko ben makko ɗum ko aboubacry kono o hewtali o daraja ɗo لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا سبنا لا رجوكتا كي غوتو سهل جو لكن إخوة الإسلام يعني أخوة الإسلام ومودته كونتونكو سيدان كاغا الإسلام إجيغول الإسلام غول وأما الخلة فهي بينه وبين ربه أما نقول جيغول دو hewtoygol khulla ma khilla ɗum ko hakkude makko jeeɗo mon tun qala nabi sallallahu alaihi wasallam lal maki e timmode oga hadith inna allaha attakhadhani khalilan kama attakhadha ibrahima khalila allah jogitike la sehiljo wano o jogitorno ibrahima sehiljo no jettilan o waɗilan giɗo hertiɗo no waɗirno annabi ibrahima noon giɗo hertiɗo والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر إلا لاثنين وين قول جيقول الخلة سهلا قال وين من أندا قال دون تبتني هاي غوتو يبقى آدم بين النتلانك سونا ديدو هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام بل لكو النبي إبراهيم إن محمد صلى الله عليه وسلم fo yo kise Allah julde Allah ne wona hore mabbe digo nabi sallam inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha ibrahima khalila nodditido wonde hebi kanyum kadi non don hakkunde mo ngi Allah yo addi taban wodi e feddeji go holata sofiya nodditibe dum kono ko hala wowlugol metta fi goy ويبقى الدليل كبولي كون تابنتنا نهار كوغومي كون متفي وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل وينقول جيغول دو يدغول ها هيوتا دو ما يدغول ها هيوتا دون دو كو صفة دي الله تو دون لأنها أعلى أنواع المحبة سبق نبري تو دي نون دي جيغول فو وهي توقيفية دون دو كو درنا دو توقيفي koko yani wona ko ebbete inne ha ɓay kaari ɗumani kada ka ɗumɗa kadi no wawi waɗade amrun tawqifi ko beru ko nanɗen kon pet beru ko wahyu on wowli kon nayen feƴƴi ɗo in hada amrun tawqifi andorta haqqille tun andorta eɓɓugol tun waɗa papere ɗum ɗo si wayni awa ɗum kadi ɗumɗa kadi no wawi waɗude ni amru tawqifi ɗum ɗo ko wahyu on tun an tabintinta ɗum ɗo fala yajuzu
أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل وي dagatako katabin tinnanen hay goto e bandiyanke neddanke wonde ko khalilullahi illa bidalil sinara e mari katipuden dalil hatta al anbiya alayhimus salatu wassalam hay annaba ben yo julde kisi Allah woni hore mabbe hay ben illa hadaini rasulaini alkarimaini siwona beedo nulabe dido teddube dido فهما خليلان لله عز وجل بندون كسهلا بديدو الله وهذه الآية وآية دو واتخذ الله إبراهيم خليلا ألا جوجتك إبراهيم سهل جو هي التي استشهد بها من قتل الجعد بن درهم رأس المؤطلة الجهمية o aya do seedinori dallinori on warnodo o do wetede al-Ja'd ibn Dirham onnodo hoore jahmiyanko ben hoore oldimbe wiibe Allah subhanahu wa ta'ala ala inde ala sifaji fes den fedde don ko hombo woni hoore mayre ko al-Ja'd ibn Dirham warnoɗo mum ko o aya ɗo o dallinori o wi wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah wi jogitiki annabi Ibrahima sehiljo an wiya Allah mara sifa awwalu ma ankara qala inna Allah lam yattakhidh Ibrahima khalila oɗo al-Ja'd ibn Dirham ko atti yeddude wayni o Allah jettata goɗɗo weldi Allah jettano annabi Ibrahima weldi ولم يكلم موسى تكليما هاي او يوتلانو كدي موسى الله وولته فقتله خالد بن عبد الله القسري اودو خالد بن عبد الله القسري ko kanko wonno amiru den nokkure ton on don o warimo julde donki haythu kharaja bihi Musa gan nokku ka o yaltidi e makko tay on no habba fi yawm Eid al-Adha nyande idi donki wa khataba an-nasa o khutubin yimbe ben kanko Khalid ibn Abdullah al-Qasri o wadi khutba yimbe wa gala wi bayo gani wadde khutba on ka khutba idi on bayo juli darde ndin o wadi khutba on kanel khutba وقال أيها الناس كونوا يمبه ضحوا ليه كرسي ليه جموني تقبل الله ضحاياكم يا الله جبن والله يا جمون كهتلونكم فإني مضحي بالجعد بن درهم منكم ليوتوك الجعد بن درهم كودوم ملايوتو ودون ليه غاري بالي عندي لأنه زعم سبو آجيك ونودتك ووي أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وندو الله جوكتنوك إبراهيم سهل ولم يكلم موسى تكليما ووي الله يتدانو موسى الله ويك القرآن وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا ويويد ناغونغا لأنه فني الله فني الله وني كافر بين وني كافر دوكو من لامي دو أو منكو كانكو ملا يوتوناني ثم نزل وشيبي فذبح هيرسمو فس ممتاز كوني الزنادقة والمرتدون كوني بفضاء وديد ويقول ابن القيم في ذلك ابن القيم كانون يمكو هم يوت في أنجيس ووي ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائه القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان ولأجل ذا كسبل الله
yeddugol sifaaji Allah ɗi o tabintinni ka deftere makko fennadi inna Allah sifora ɗum ko sabu ɗum dhaha layyorno bi ja'adin ja'adujo on layyori ja'adu Khalidul Qasriyu Khalid Amir Khalid al-Qasri Qasri ko nisba ko ɗum bi maana Khalid al-Qasri dhaha bi ja'adin o layyi ja'ad yawma dhabaihil qurbani ñande hirsugol ɓattorteedi Allah ɗi ɗum ko layya on ñande layyaji ɗi hirsete kan o layyi oɗo fii yeddugol sifaaji Allah ɗi id tawde gaala o wi'i kanko ja'ad Ibrahimu o Ibrahim alayhi salam laysa khalilahu wona o khalil Allah fes kalla o yo o wi wala Musa wona kadi Musa alkalimu woni yewtuɗo e Allah addani ɓattiɗo o wi Musa e Allah yewtali Allah ɓattinali Musa yewtude e makko few ko sabu ɗum oɗo Amir Khalid dhaha bihi o wi shakara dhahiyata jarni o layya ɗo kullu sahibi sunnatin kala jon sunna kala yiɗɗo sunna kala sunnayankejo o wi tagabbal Allahu minka ya Khalid Allah jabane Khalid ko layyiɗa ɗo ko emba o layya ɗo emba a jarama ko layyiɗa o ɗo ko lillahi darruka Allah waɗu barke ma lillahi darruka cobotima kohoma min akhi qurbani immorde e musidɗo e waɗowo dewe ɓattotoɗo Allah subhanahu wa ta'ala o mantugol mo jarna mo e ndewde si neɗɗo waɗi ko moƴƴi o e lillahi darruka min fata coboti imba ɗum ko suka lillahi darruhu min alimin coboti makko e gandal gando ko noon ɓe arabi ɓe mantira noon lillahi darruka masalan darru ko ɓirugol ko yalta ɓiraɗa yaltugol yonno si moƴƴere no yaltude ha no yaltude mana neɗɗo no yaltinde moƴƴereji ɗin no wadde moƴƴereji ɓe na lillahi darruka wonti yoni misal woni mantir ɗum tu goɗɗo jarni ɗum goɗɗo o wi faladayna al an o wi iɗen mari ɗo noon joni mahabbatun wa wuddun wa khillatun ɓe jogii ɗiɗo sifaji tati mahabba wudd khilla o wi fal mahabbatu wal wuddu mutlaqatun o wi mahabba giggol e wuddu ɗiɗo ɗiɗi mutlaqa ko werlita ɗum yani no wawi wonde hakkude yimɓe ɗiɗo no wawi wonde hakkude aden e Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗa Allah ngol giggol ɗon Allah yiɗa mo kadi ngol giggol ɗon o wi wal khillatu khassatun bi Ibrahima wa Muhammadin amma khilla o ɗum ɗon ko herti ɗum ko giggol hertingol ko daraja e giggol hertorngol fi nelaɗo tun kañum annabi Ibrahim amma al mahabbatu wal wuddu nam ayna joni ana uhibbu Allah wallahu yuhibbu fulan wallahu yawaddu fulan kono wallahu ittakhadha fulanan khalilan wallahu khalilu fulan o way sona Muhammadu e Ibrahim wolotako non ko hertorɗum ɓen ɗon wa yajibu an yakuna atimaduna fi l umuri lghaybiyati ala al adillati sam'iyya no waɗɗi nde laatoto tuugorde men nden ka ɓahotoɗen ɗon ka tippeten e mum ɗon ka yongitotoɗen ɗon fi l umuri lghaybiyati e piiji wirniɗi ɗin no hani hara ka yongitotoɗen ɗon ka tippeten e mum ɗon ka ɓahotoɗen ɗon hara ko alal adilla sam'iyya ko dalil ginaneteɗi ɗi الدليل السمعي والدليل العقلي والدليل الحسي هو دي الدليل كويانان أدلة سمعية هون ودي الدليل دي ما هي أدلة سمعية القرآن والسنة القرآن وحي
wahayo wi'ama ɗum ɗo hunde kaari ko ni woni de piiji wirniri ɗin ɓordata o si neɗɗo wallinama ka gabru wattama nder toon ɓorde ɗon ko woni feƴƴata ɗon ko hañande immitoya ɗum no fof ko umur gaybiya en yaali yiwɗo araani yeetiya no neɗɗo on landorte ka gabru toon no o wuuriri toon ruuhu makko on ka woni immitoyagol honno neɗɗo immitoroyta ko honno yimɓe ɓe mooɓoyte ñande darngal ko honto ɓe mooɓete ka ɓe mooɓete noon ko honno ɗon wayi ɗum woni darngal ngal sikeeliji ko peesirte golleji yimɓe ɓen dosiyeji ɗeri yimɓe ɓen ka winda ɗon no ɓe henderoyta ɗum no résultat ji ɗi weendu kawsara ɗantara pon on e sirat aljanna yiite ɗum ɗo ko piiji ɗi en yaali yahuɗo yii kadi ara ali wolani sona ko nelaɗo royra kono ɗum ɗon fof ko e sam'iyat ɗum ɗo ko honno gomɗinirten ɗum en yiyajen ɓa en yiyaali en gomɗinta en hoolaki o be hooloɗen neɗɗo na ko o yi'aali kon fof o wiyatana goonga wooda no woodi piiji goo a yaalɗi kono ɗa felliti hiɗi woodi ko honno fellitiɗa hiɗi woodi ko ɓayi yahuɓe yi'i haalanima ɗum ko sam a nan joni noon ɗin piiji ɗon ɗi en anda ko honto tuuginoto ɗen wi'en ɗum ɗum ko goonga ɗum ɗon no waɗi ko e nanugol ngol ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti en e mum kon e ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yewti en e mum kon ɗo se goltiri haqqille tun en wi ko haqqille ɗen tuuginoto en e mum en faljay ko ɗon majjini yimɓe boy ɓe yeddi piiji wirniɗi non ɗum ɗum ga wawata wonde c'est impossible haqqille jaɓa ɗum woɓɓe yeddi lette gabru ɓe inni non lette gabru ala ɓay joni a yahay tawa joni wonaɗo e nemnede e gabru muɗum e wonade lette gabru mum sa ari ka gabruji ko a ndaari ɗon a tawa fof ko gayɗe e hunde ayiyata ɗon curki ayiyata ɗon pette yiita ayiyata ƴulɓere ayiyata fus ɓe wi non ɓe ƴetti ɓe gollitiri haqqille maɓɓe ɗen nde haqqille no wayi o ampule ɗo kanko tun o huɓɓata sa kupoy joni contact on to courant on tawi ala erde kanko jalbata ka da haqqille ɗen ko si waɗi connexion kañum e wahayu on ko ɗon ɗe golla no anda kanje ko ɗon e ko kanji yaltintinta pijiri no wawa écran joni ordinateur moniteur on ka piiji ɗin woni toon nder toon yani no piiji wonɗi e gollinde ordinateur ɗin kadi ka kees hum kadi woni ɗon piiji ɗin ko toon ɗi woni kono ɗi wata yaltude ko ka ɓe écran ko écran on yaltin ko ka écran ɗi yaltata ko noon hakkude haqqille e wahayu wayi wahayu on no to ko kañum woni moteur on haqqille ɗen woni écran on joni noon kamɓe ƴetti wonde ko écran on woni fof no marsata o wi ɗum ɗo ko ɗum tuugorde men nde piiji wirniɗi ɗi wawa ɗi hewtali taw en yaali ɗi haysi ɗi woodi kono kadi woni toon e ka wonɗen toon nano ko ngotol ko laakara ɗi woodi enen ɗen adna ga ko yen tuugino e ko nanɗen kon o wi lakin la mania min an nastadilla bi adillatin aqliya li ilzami man ankara an takuna almahabbatu thabitatan bil adilla al aqliya o wi kono ala ko haɗata nde dallinorten dalilji haqqilleyankoji fiyen koyen so fiyen yen ñoƴƴu yedduɗo wonde giggol no tabitani Allah dallinoren daliji haqqille misul ashaira wano ashariyankoɓen joni ko gonga enen heɗen tuuginori tabintinnugol inde Allah ɗen e sifaji makko ɗin dalil nanaɗo
na haqqille tun ɓeeɗa noon kamɓe ɓe tuuginori e haqqille joni nan fiye waɗɓe ilzam yani ilzam ko bonnutugol dalil on tigi on jaɓina mo tawa feere ala be o jaɓa ɗum ɗo ɓay wonde soodi hunde nde yaltiti tawa ko feere ala be on tigi jaɓa ko ɓe gollitire daliji ɓe goni e gollitire ɗin fii hollugol ko laawol ngol ɓe rewigol ɗon faljere no woodi e muɗum joni yaquluna la yumkin an tuthbata almahabbatu bayna allahi wa bayna al abdi abadan kamɓe wano ashariyankoɓe ɓe wi wo newata ko gasata c'est impossible tabintinnugol giggol hakkunde Allah e jeyaɗo makko on few wawa wonde Allah no yiɗa jeyaɗo no yiɗa Allah wonde giggol on connexion ɗo gasta ɓe wi li anna al aqla la yadullu alayha wo sabo haqqille tindina e ngol giggol ɗon tabintinnugol ngol giggol ɗon kullu ma la yadullu alayhi al aqlu fa innahu yajibu an nunazziha allaha anhu o kala ko haqqille tabintinnata no waɗɗi laɓɓin Allah e ɗum ɗon ko haqqille jaɓa ko ginnen ɗum ɗon ta en bako e Allah few itamaduhum alal aql kamɓe ko ɓe tuugini ɓe yowi e hoore muɗum ɓe yongiti e hoore muɗum ko haqqille ɗen joni noon se ƴetti wonde haqqille men ɗen enen hiɗen waawi yeddirgol ɗum ko nelaɗo maaki tabitinaɗo maaki ɗum ɗo innen no ɗum ɗo haqqille ƴetta ɗum ɗo ndara yimɓe goɗum suusi Allah koye ɓe wiyano kadi koɓe julɓe nelaɗo maaka goɗɗo ina non min haqqille jaɓa ɗum ɗo haqqille ƴetta ɗum no few subhanallah ووي فنحن نقول نثبت المحبة بالأدلة العقلية كما هي ثابتة عندنا بالأدلة السمعية ووي دايوي هيدن تابنتنا صفة جي غونغول ونند الله مويده تابنتنا دليل حق اللي ينكوجي هوري انن كمان نون تابتين ورين دليل جنان تيري دين تاو القرآن والسنة احتجاجا على من أنكر ثبوتها بالعقل ka hujjinorgol dallinorgol e hoore ɓe yedduɓe tabutugol giggol ngol ɓe dallinori haqqille ɗen ɓe dallinori haqqille ɓe inni giggol sifa giggol tabitanta Allah dallinoren kadi haqqille enen kadi wonde no tabitana Allah sa yeddudira e goɗɗo ko ka fottuɗon ɗon ko tawata himo jaɓi hiɗa jaɓi ko ɗon dallinorantamo sa dallinori ko jaɓuɗa kanko jaɓa ina non ɗum ko ɓeruma noon kono joni sa yeddodide joni e kefero sa joni ya yeddode joni kefero wonde ko Allah tagi o aduna Allah tagi yimɓe ɓen Allah tagi piiji ɗin fof sa addi alquran ɗon alquran ko ɓeru mon koye min mi gomdina ɗum sa wi sunna noon mi jaɓa ɗum joni ko honɗum convaincirtamo ko honɗum hollitamo wonde ko wonɗum konko fenade ko ka fottuɗon ɗon ko ɗum goɗɗo go e yedduɗo woodi Allah no woodi o wi himo faala wadde débat yo ɓe ndaaru julɓe ɓen ɓurɗo mo ɓe ɓuri hoolade e annduɓe ɓen ɓe ara ɓe waɗa débat kanko mo wendi Allah ala few o adna ko ni fina tawa maƴi tummal malte ande to wi pan adna on woodi ɓenna sudfa awa ɓe innimo ko kaarijo ɓe noddodiri ɓe waɗi rendez-vous ɓe wi ñalande tel leere tel en fotta e nokku kaari oya noon ko e gaɗa maayo iwata kanko karam kojo julɗo on woni ha oya ari mulhido on o ari o jooɗi o habbi leere hewti oya arali o woni ɗon ha oyninare ono noon wina noon koye julɓe ɗon wi Allah no woodi leere hewti o arada ha o faala yaade tun ɓe hayno o yano ara o hewti o inni on yaafotolan de mi neeɓi
haray ko neɓi nimmi koko ngalɗinimi mi yi ka laawol ɗo komi yaali ha hande mi tawi be mi ndaara ɗum mi hilni ɗum ha jaka leere feƴƴiɗi ɓewi hon ɗum oyni mi ari mi dari ka maayo ɗo mi oyi pecce leɗɗe no ara madiriyeje no ara ɗe ari ɗe hiɓɓodiri pontinje mi yi no iwato no ara no seero ɗum ɗo ari woni ha woni bato ɗum yahi lumboy o inni o min e oɗo men wattade ba pise ko feetuɗo onon karamokoje mon feetuɗo on ko on wiyoto mi waɗu deba ɓeyndi ko onno feeti ayni laana no moƴƴina hoore mum onon o yiiɗo hande haqqille no jaɓi ɗum o inni wala o inni o adna ɗo an e hoore ma joni ko a moƴƴini hoore ma o adna ɗo hombo moƴƴini wa buhita alladi kafara walam yuhir jawaban o tawi ala ko wala hande kadi e fillayeji goo ko ɗon o silmi o wi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullahi shahidu on ɗo ko wonde si a wadde e goɗɗo deba ko ɓe ko o hoolori kon si a kelɗi ko ɗum ɗon natata e muɗum tappirama ɗon ko ɗum wona cheikh sam ibnu taymiya kanko mo janguno philosophie janguno falsafa hono jangiri falsafa kono o tappira falasifa en ko kad daliji maɓɓe o tippata o tappa ɓe ha ɓe tawa ala ko ɓe wawi ha hatta yastaslimu ɓe jebbilo ɓe namen tawni juuɗe dan ko ɗum o wi ɗo o wi fana qulu wa billahi tawfiq o wi e yiɗe wiya yo Allah hawrindin en kanko hawrindi woni hawrindinowo o wi ithabatu ta'iina bil jannati wan nasri wat ta'yidi wa ghayri dhalik o wi yoɓugol asaba yusibu isabatan mbarjutugol yoɓugol at-ta'iina ɗoftiɓe ɓen jaɓɓuɓe ɓen yoɓiraɓe bil jannati aljannaji kalakhara wan nasri e polgal ka aduna ga wat ta'yidi e sembingol ɓe dolnina ɓe hawrindina ɓe ko ɓe ɗaɓɓa kon wa ghayri dhalika ko wona ɗum ɗo hada yadullu bila shakkin ala almahabbati sikki ala ɗum ɗo hono tindinta ko giggol a yoɓay goɗɗo ɓeydanamo dublanamo tambitoɗamo wallamo hara yiɗamo haqqille no jaɓi ɗum haqqille jaɓa ɗum o wi wa nahnu nushahidu bi ayunina wa nasma'u bi adhanina enen hiɗen seedora gite meɗen naniren noppi men ɗin amman sabaga e ɓen attinoɓe wa amman lahiga yaroɓe yeeso e fewndiɓe anna allaha wonde allah ayyada man ayyada min ibadihi almu'minin o sembiniɓe o semmini ɓen immorde e jiyaɓe makko gomɗinɓe ɓen wa nasaran o walliɓe wa athabahum o mbarjitiɓe o yoɓiɓe ɓodde nula ɓen annabi Musa sallallahu alayhi wa sallam no tabiti e defte asama cippiɗe ɗen wonde Allah subhanahu wa ta'ala okkunomo doole polgal e hoore Fir'aun sekani mo maayo ngon kanko yimma ko ɓen ɓe lumbi o yoni Fir'aun e koneli muɗum no tabiti wonde Allah subhanahu wa ta'ala danduno Ibrahima Khalil ɓe bugimo ka yiite Allah wi yiite ngen yo nge ɓuuɓu nge hisinamo hisi e woɓɓe go ɗon ɗo ko hunde andade bal fayda mo be si ɓe wuuridi ɓen o heɓay ton exemplaire ɓe tawta Allah subhanahu wa ta'ala okkiɓe polgal wallitike ɓe fooli yoɓiɓe mbar jaari sikki ala ɗum waɗi wa hal hada illa dalilun ala almahabbati liman ayyadahu wa nasarahu wa athabahu ɗum ɗo wonali dalil ɗum ɗo no woni so wona dalil wonde Allah wonde giggol Allah ko yiɗowo o yiɗi ɓeɗo ɓe o sembini ɓe o foolini o jingani ɓe o yoɓi ɓe sikki ala ɗum ɗo ko dalil aqli ko
ko dalil haqqille yankojo haqqille jaɓata muk yo neɗɗo yo goɗɗo sembi wallito tambito yoɓa okkora sowana dokke sonamo yi giggol ɗum tinna giggol. O wi wa hunaka su'alani ɗo lande ɗiɗi no ɗo den lande ɗiɗi o wi al awwal landal arnangal bimadha yanalu l insanu mahabbata allahi azza wa jal ko honɗum goɗɗo heɓirta giggol Allah ngol ko honɗum goɗɗo watta ɗum wona sabu ha o heɓa giggol Allah Allah yiɗa mo wa hadhihi hiya allati yatlubuha kullu insani o wi ngol giggol ɗon ma nden ɗaɓɓande ɗon ko ɗum ɗon woni ko kala neɗɗo ko ɗaɓɓi yo Allah yiɗum. wal mahabbatu ibaratun an amrin fitriyin yakunu fil insan wala yamlikuhu o wi ko giggol ngol ko hunde nde tawata ko tagudiyankore yani neɗɗo muulida e mum ko ka ƴiiƴam woni ko muuluwal ngal hono neɗɗo muulira ɗum no e neɗɗo o wala yamlikuhu o wawata wiide o yiɗata o faalaka o yelaki o wawa wonde ولهذا يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في العدل بين زوجاته هذا قسمي فيما أملك ولا تلمني فيما لا أملك ودون ودي نفل وأدي كونغول نفل سب حديث متكلم فيه ضعفه كثير من جهابذة العلماء ووي كدوم وسينو فيل وند نلا صلى الله عليه وسلم وماكي في نندغول حقونde sonnabe makko be o jonnano mo be ko handi kon ko jeyi kon siko conci dépense siko fija jala fo senda fonna o ina hada qasmi ɗum ɗo woni sendore andem fima amliku komi jeyi kon komi wawani hoore an kon komi jeyani hoore an kon ko ni mi sendiri mi fonni o wi fala talumni aw fala tuakhidni wota anangira noon fima la amliku ko mi jeeya kon e riwaya go fima tamliku wala amliku ko jeyɗa min mi jeeya ɗum ko giggol ɓernde nde giggol ɓernde nde ɗum no yalta e contrôle neɗɗo tawata contrôle de hoore makko fes o yiɗa yimɓe ɓe ginna ko ɗum o yiɗani ɗum ɗum ono feeti fingel jirrawel a huccinta a fewtinta us tawa kanko wodi makko tawa mo wakkili kanko e musidal ngal fof yoɓe lancu kono on ɗon nayo seyti a ƴettami sinaɗo ƴettamo nagasi mi ƴettimo kanko igo yahata wata contrôle de hoore makko o wi ɗum ko hunde fitiri ko noon Allah muulirta neɗɗo wonde ko faale feƴƴita e fes o wi fal jawabu anna al mahabbata laha asbabun kathiratun o wi jabango joni mana o landino ko honno neɗɗo heɓirta giggol Allah ɓay ko ɗum ɗon woni ko neɗɗo fo neɗɗo no ɗaɓɓi mana julɗo fo julɗo no ɗaɓɓi yo Allah yiɗi ɗum hon noon tigi heɓirta ɗum o wi jaba on kon giggol ngol no mari sabuji ɗuɗuɗi sabuji waɗayɗi ha on tigi heɓa ngol giggol mana Allah yiɗa on tigi o wi minha an yandura al insanu man alladhi khalaqahu wa man alladhi amaddahu bin ni'ami mundu kana fi batni ummihi to jaay ko wallitoto ade ha o wawa ɗaɓɓutude giggol Allah ngol o heɓa ngol yo neɗɗo yo ndaari taho o ndaara o miijito ene ko hombo tagi mo o lando ɗum hoore makko
olando hore makko ko hombo woni e ɓeydirdemo ɗi nemaji man alladhi amaddahu ko hombo ɓeydimo renforcimo bin ni'ami nemaji mundu kana fi batni ummi gila o woni ka tege yumma makko hombo wonnomo ñamminde toon yarnamo fofinamo oxygéne ɓawo yaltiɗo ko hombo waɗanimo ɗum no fof himo janɗira gokkun gokkun ala e ɓuutude ala e pooɗede ala e wiide nangueɗa min nangueɗa ndaari no janɗira ala e wuttede janɗay tun yaa seeɗa heɓa ñiiƴe heɓa ɗum ɗo heɓa ɗum ɗo heɓa ɗum ɗo ha wonoya hombo woni mo waɗande ɗum yo landino hoore makko waman alladi ajra ilayka dama fi urugika qabla an tansila ila al ardi illa Allah ko hombo dogini ƴiiƴan ka ɗaɗima tawi ɗaɗɗi no sirkilde ƴiiƴan hay si aɗani no golla ɗon siɗa gollude no gollude siɗa fowti no gollude si aɗani no gollude aɗon tigi cippade ka leydi aɗon tigi jibinede hombo woni waɗante on tigi ɗum himo fofude imo hewde alimentation ƴiiƴan no dogude sirkilde ka ɓandu makko hombo waɗani on tigi ɗum so wona allahu man alladhi dafa anka anniqama allati in agadat asbabuha ko hombo pottinanma lette ɗe tawata sabuji majje on lanni tulɓi ɗi sabu on ari lutti wonso gon omo pottini ɗum on no on no mari sansi allah dandimo e ngal ɗo kadi wa kathiran ma tushahidu bi aynika afatin wa niqaman tuhlikuka wa yarfa'uha Allahu anka o wino heewi ko an tigi seedota gitema afat musibaji wa niqaman e lette tuhlikuka ɗino no fokkiti halkugol ma fokkiti kono fa yarfa'uha Allahu anka allah pottinadi yaha accident wiya dute wonson tu allah waɗa ji ay kala dandi en yaha tawa bollino ari o kokki allah wopindira on wiya ay boddi wona cowagol ɗo cikkoyo to serani soppa allah ji ko allah dandimi ɗiɗo wopodira e tawa lette ɗen tana on hewti wuti kut kono allah soove ɗon ko mbo watta ɗum allah si tawi ya addu ɗum ka haqqille ma ya addude ɗe lande ka haqqille ma adana ɗe jabawol inchallah allah yiɗete o wi wa hada la shakka annahu yajlibu lmahabbata o wi sikki ala landitagol hoore mum ɗe lande ɗo irrito ɗi nemaji ɗo e ngol dandugol ɗo e ngol okkugol ɗo e ngol nemingol ɗo sikki ala si on tigi ɗum ɗo o jokki ɗum ɗo o heɓa gigol allah wa lihada warada fi l athar sabu ɗum ɗo ariwo e batteji goo ahibbu llaha lima yagdukum bihi min anni'am o wi yiɗire allah sabu ko allah woni e ñamminirde on alimantude on kon immorde e nemoraɗe hadis on onno kadi fayin ko lowɗo bimana ka haqqille e tagudi neɗɗo on kala moƴƴiɗo e ma waɗanma moƴƴiri defanduma pottini eti tanaji ɗi ko fokkiti o eto haɗin tanaji ɗon ɗi woore sikki ala oɗa yiɗaymo ka idan si a anditi wonde ɗi nemaji ko allah wonma e neminde a darali tun sabuji feeñori ɗi ga sikki ala a yiɗay allahu subhanahu wa ta'ala o wi wa atagidu law anna ahada ilayka galaman ay o wi miɗo fiɓi miɗo felliti kono yimɓe jette wa atagiri miɗo tanƴini la atagiri ko pellet miɗo felliti hara joni goɗɗo neldima karambol la ahbabtahu a yiɗaymo ko neldigol gol karambol ɗo dara ko kaarine addanimigol machallah wa ida kana kadhalika si tawi ko noon ɗum woniri fa anta an undur nimatallahi alayka daari nemaji allah ɗi wonde e hoorema anni'ama al azimata al kathirata allati la tuhsiha daaruɗi nemaji allah nemaji mawɗi ɗuɗuɗi ɗi tawata a wawata ɗi limude sa daari ɗum tuhibbullah a yiɗay allah kisa
سائر الله تو الله يدته. ولهذا إذا جاءت النعمة ودوات ستاوي نعمة أري وأنت في حاجة شديدة إليها توي أجوكي حاجة تير أندو نعمة حتى نجي مكو موجي فعلا موجي تلورر نوم موجي تجد قلبك ينشري يبين ما نكسان أدتو ياجا وتحب الذي أسداها إليك أنتم أتيدا أن أدن دما أن نعمة أن نيل دما أن نعمة أسدا إليه نبان غولمو أدن دما أن نعمة دم بخلاف النعم الدائمة نلوت ندري نعمة جدومي دي نجوني هنو فالا ويردو نعمة هذا تجو ندري جوني وني ها أفالا ما نعمة ها هيدا روماني نعمة هيدا جيه واتم he awasi Allah fabarale hunde gari do awado don do joni yewti nokkugo si on nema ari weltare ko weltorda kon nandata enemaji jokkondirde to andi joni si tawi ani on wadi hirande cojja e piiji ko tawata ko woni rotini do jokkondir to fayda wonti ala haaje mudum fayda o wattanta yila ko si taji ha wono joni hay don ka sawi ayara e fayda diando jodi fe do fe on biya bobuda ka fuda so don ka woda yarde e non do ngisi awono joni fayda nyallal ma baddi fop ayarani ndiya ay boyde nga yari ko ye hari lutti be mi mayo donka ko nemaji tajondiroji arani tawa hara gite wojjidi ko din do woni yawata ke yijitede do wadi sa jogi joni bibbe dido o yano don no takko ma don mo yango don ko neletero adna hunde kariya dun do waddun da goddo gono yahi no France to ma no America wona duubi tati o addo ya do woni ha ne bisi adto ko yata ba ko tunta non ton ko ayi hare no wona ma welo ha feƴide ɓa waɗa sownoɗa yidemo a woni hakkitande ma ala ko ɗum o faala e wiide ɗo o wi ɗo fa anta yimɓe yeli wongol waka wonɗa ɗo ɓe ñanɗugol ata e woɓɓe go hewtama no fanni ha ka ngari ɗa ɓuri woɓɓe ka cellal ina ɓuri woɓɓe ka haqqille ɗa ɓuri woɓɓe ka jawdi ko amarawo no wodi woɓɓe go ibe faala hewtudo anka ber ko marda ko ka gandal ko gandal mangal barkidi o no wodi woɓɓe go be marawa dum angira mari sonnajo ko sonnajo goto marda woɓɓe go no yangi yaron ki heba mara sonnajo e goto kayay jamugo be na désolé ara on akkana me hakke do haray e jeybe no jogiti ko ni daru no wowɗa o no waw tayaw puisque yen waɓe no min daari haɗa no wakkili kono hayda ɗumannaki konti heɓi wo ko bir ko ñaame tawi woɓɓe hay ko ñaama ala heɓude ko ɗum waɗi ɗo o telen ka nemaji ndar sengo ley yurno a tawi woɓɓe no ley ton no faala hewtugo ka wonɗa ɗon ayiwe joni wallahi aden men si men hirtike fayda men anda ko men soƴƴira men soƴƴi men anda ko men hirtora sabi no wodi woɓɓe goo so wona kuyerum ko ƴetta yirga ha selbi ɓe longina ɓe wawata ñamude andi sinda an hay fayda ñamuda kaaƴe atta fus reedu ndu gurata ndu dogata idan no wodi woɓɓe goo yimɓe waali si ɓe yiltaka ɓe yiltatako andi sinda no wodi woɓɓe ko yimɓe e ɓaawo baroje ne yimɓe ɓaawo jande no bogoroje no soka eɓe ɓaawo ton ɓe buga ɓaawo bogoroje no watta kamɓe ko ɓe yurno aduna ɓe anda kamɓe embouteillage no woodi ɓe nokku gotum tu duuɓi dan ɗum ɗo si a anditi nemaji ɗo a yetta e Allah jarna Allah en he alhamdulillahi wiya alhamdulillahi wallahi si tawi neɗɗo ɓernde nden yoori o yawi nemaji Allah ɗin yo yahu ka labtane o yaha ka berde so yahi ka labtane o yahi ka berde
ويا الحمد لله الحمد لله entori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydange yurmede makko nden e moƴƴere makko nden yo okkoren giggol makko ngol o arsika en yiɗugol mo o arsika en o yiɗugol en o yaafo en dendanangal faljeɗen ko onnen e falje ko enen mawɓe meɗen e siɓɓe men e yiɓɓe men e karama ko e meɗen ɓe yiɗiɗen saabu Allah yiɗiɗen saabu Allah fof o hawte wonade ngal janna wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin الحمد لله